Whalawhalai atu hane he tula do wala tala tutupu ke lata i mea whiawhi nei. Hahai ai e tangata ngahua he wakatonga i mili loa ne kua kaumahala i hana mui he mga hopungi pungi ine nei. Kua whakamanatu tu ai e aho he taumanakai he lalolangi he aho nei, mo e kua whita e whahinga hua whanua he kamata halau tulu a tau whakaholoanga ke whakamanatua ki e aho nei. Kua whakaosiosi tu ai e tau ngahua he taumatakau kautau mai Nusilani mo ia mamnaki tu ai lau tulu ke liliu atu he aho fua he whahitapuka hau. Hahai ai e tahata ngata ngahua he wakatonga i mvili loa ne kua kaumahala hana mui he a koe ngangao he mga hopungi ine nei. Ko i loa mai ai, ko ia koe tangata Filipaina ngahua he wakatonga li loa, ne ngangao ia ia, si kua tahake mai ki uta i ni awhi mo e tātua i ke he whale ngangao. Longona mai ke he mga hopungi ine nei, kua o kioki tu ai e tangata nei. Nā kai whaitala fuki mai ia he whahinga hua malolo sino poke whakatuwhono ke he mga aho nei, hangau ia ke he hana ngangao, koe kakano ni kaumahala ia ia. Kai tō liu ni ke whaitala, he tau mga ho i mua kai ka maua mai e he whakatuwhono. Kua whakamanatu tu ai he aho nei e tau aho he tau manakai he lalolangi. Kua whitae whahinga hoa whanua he kamata lau tūlo e tau whakaholoanga, ne ke whakamanatu ki ai e aho nei. Hahai ai fōki e tau whakaholoanga ka whakahoko he aho whakatātā he motu he aho whaiumu he whahitapu nei. Whakaholoanga ni tau se ke lata mai whahinga hoa whanua toa kau mai whisika. Koe whakamanatuanga he aho he tau manakai he lalolangi. Tunga ni kua whitae ni whala tau whakaholoanga mo tōle tau se ke tau whahitapu ka Māori. Ke he tunupaku ke he whanua nā mo e tau whanau aonga he Niue Primary School mo isi koe aho nei, koe aho nei kua tūtonu ai ke lata mo e tau whakaholoanga ia he World Food Day, whakamanatu he lalolangi e ao whumaono i ao ke topa, e aho he tau manaka he lalolangi, si koe matapatu manatu ke lata ai mo e whakaholoanga nei, koe ngā hoa whanua whakamawhaoa, whangaianga he lalolangi mo lewe ki anga he whanua. Koe whakapalangi koe family farming, feeding the world and caring for the earth. Laui ai ni ki lalo hefo he tau whakamanatuanga he tau nei, koe International Year of Family Farming ko whakamanatua he lalolangi. Si koe hamatola whakaholoanga tau se ke māme hau nei, mai ke kamata ai whuki mo e taha radio quiz ko tau se ke mga pungi si whakauke mtolo si koa langmatai ke poke whakawhita ke whakaholoanga ia. Amana ki whuki ke whakahoko e aho Marine Day, mo e taha fishing competition e langmatai ki ai e Waka Association, kai nā kai mitaki, poke hanganga mitaki e tau matangi ki poke tahi ki hao nei si kua nā kai whakahoko e whakaholoanga ia, kai tō whai matutakianga ki amutolosi ki he tō aho imoa, koe aho whika tau se e whakaholoanga ia. Koe aho whai umu, matutaki amutola tō whakaholoanga ki he whuanga e tō whanua, tō whua he whanua, ko whitani e tō whakailoanga e tātu ki he leti o, mo e pihia ke lau tōlo tō tangatanga ho whanua. Matapatu ni ke he tō whakaholoanga he aho e tō manakai, ona whakamahino ni ke he ngā hoa whanua whakamanga whaoa. Tōlo e whakaholoanga ka tause ai ki hao ia, mahani ni, poi tause ni e whakaholoanga whamahani ke fua e tō whanua he tō tangatanga ho whanua, kai tō tukutuku whakamaanga whoki whalua tō sivianga he tō fua, mo e tō koloakai, ka tause ai, mo e ke uaki tō kua whitani he ole atu po ke tō mga whaoa, ke tau se whuki e whalua tō presentation, ke lata me lau tōla tō fua e whanua, po ke whalua tō koloakai whuki, si hawhangi ni ke hingoa ni e tō mana e tō tangatina mana ke whakatata, ka e tō tamai ai mo e tuku whakamanga whaoa, tau se whuki taha sign ke lata me hao mga whaoa, a ke kisia mo tōlu mo i siwike ai e tō koloa ia, kai tō tuku hifo ni ki lalo he tau maanga ni kua nonofo e tō mga whaoa ia ki ai. Tō hahai ai whuki e hamatola tō tangatanga hoa ke langmatai mai whakatokatoka e tō whakaholanga ia ki a whaiumu nei, ka mana ki ai ke tau se ai mo e putoia o loa ke he a whakatata he hato tōla mutu. Kua whakasiosi tu ai e tau ngahua he mtakau kautau mai Nusilani, mo e mamnaki tu e lo tōlu ke lili watu he ahonga fua he whahitapuka hau.
Ko te lahau mai e takitaki ko Murray Reid, kua mai ke osi tuai e tau mtanga hua halau tolu ne kua whakatoka ke tau se he o hake mai, mo whai ngā hua iki foki ne lalawhi ki lunga. Kua pehe e kua te lahau mai e foki aia, kua hai ai e tau kumi anga halau tolu, kua he ngoa e tau koloa mo e tau lālanga hua he whakatawhanu ne mahuinga lahi, ke muka halau tolu ka eke kua whailikua tupu whakaofu he tau ngāhui mua. Kua mamnaki alau tolu ke fōleni he pule whakamotu mo e tuku whanonga atu he ahongo fua. Kua whakaosi mai tuahina ia hado tōla tau walatala mai a whiawhi nei. Tuku atu e tau ui whakamunuina ke he whakamanatua ngā whangawhulu tau pule whakamotu ki a niwe whikai. O atu ke whiawhi au loa ke he tau whakaholoanga kua whakatoka pawaki kiai. Ka mātai ke he mga aho pungi he aho langa he tau lafa he tau whuata he motu. A mamnaki ke mawhala e tau whiawhianga hado tolu he whangawhulu tau pule whakamotu maniwe. Nono whua.